gaude. Bai? Ongi derra, hemengo elizan, katedrala. 13. mendean hasi zen eraikitzen eta 19. mendekoak izan behar dire dorreak eta beste fasekoak ere bai baitu. Katedrala eta obretan ari dire. Zarrantzen bezala. Bai, hemengo andamio ikaragarriak, moderno ikaragarriak. Hau da sarrerako portikoa, izugarria, oso polike da. Eta oain barrura goaz. Hauxe da Baionako katedrala, berez katedral gotiko bat da. Gotiko garbi-garbia, sotilik esan duen bezala 13. mendean hasia, eta batez ere 17. mendera arte, haitu ziren obretan. Eta hauxe da bista. Bidirera eder batzuk ere baitu. Gurutz bide oso polita ere badauke. Eta hemen dugu Bataio Pontea. Santa Juana de Arco dugu beste kapiletxo hontan. Eta hemen Santa Teresita, Arseko apezaren irudi bat hemen. Eta San Leon Baionako zaindariaren aldaretxo bat. Berez 9. mendekoa, mixolari handi izan duzan, lehendikan apezpiko izan duzan goanen, baino Aita Santuk eskatu zion Euskal Herrira etortzeko predikatzera eta evangelizatzera. Eta gero bikingoek hil zuten burua moztuta. San Jeronimo, hau dugu aldaren hausia, katedrala Ama Birjinari dedikatua dago, Notre Dame de Bayon, hola dizena katedralak, Baionako Andra Mari katedrala, hemen txe San Martinen iruditxo bat, apostoluak hemen, 12 apostoluak, erdin San Pedro, oso irudi politak egia esateko. Hemen ere San Jose, santuz inguratuta. Eta hemen Ama Birjina dugu erdian, eta dana santa emakumeak ditugu, inguruan. Oso aldare polite da, Santa Veronika, Santa Marta, Santa Madalena, Maria Madalena, Santa Isabel, Santa Inés, Santa Lucia, hor dugu, Santa Apolonia, Santa Cecilia, Santa, bai hori da, oso ezagunak ditugu hemen. Bai, Santa Cecilia musika egin, eta Santa Ageda, baita ere. Eta hemen ditugu santuk, nik esango nuke fundadorea direla, San Vicente Paul, eta hemen santu ezberdinak ditugu. Besteak beste gure saninazio, hortxe dugu. Eta hemen txe Jesusen bihotza, eta baita ere santuz inguratua. Gure San Francisco Xavier hemen txe dugu baita ere, San Agustin, San Francisco Asiskoa, San Pablo apostolua, gero Santa Teresita, hemen txe, Santa Clara baita ere, Asiskoa, hor dugu. Eta oso imagina politiak. Jesusen nekaldia eta Longinos, zenturioia, euntaria, lantza bihotzean sartuz. Ama Birjina hor dugu, zeakin da oso politia San Juan. Jaiotzare jarri du,
Eta hemen 3 kuadro eder, bat azken afarikoa, bestea Jesus hilobian sartu zutenekoa, eta beste haude hilobian prestatzen ari zirenekoa, naski. Organoa ere ikusgarria da, eta pulpitoa. Lurdesko ama hemen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eta hementxe ikusi dezakegu katedralan miniatura bat. Nolakoa den. Eta hoxe dugu klaustroa, klaustro bikaina dauke katedralak. Hendik. Esto. Eta bueno, besterik gabe, Baionako katedraleko klaustrotik, ongi seitu denak. Aio! Aio! Aguar! Gero arte. Ikusiko arte. Au pays de cocagne et du bon chocolat, du petit vin d'Espagne et du vieux maquila, vous trouverez sur terre le paradis perdu dans la grande lumière et sans fruits défendus. Oh, et venez les amis, venez par ici si vous aimez vivre. Vous pourrez me suivre au bord de la Nive et vous connaîtrez enfin le plus beau destin, il en vaut la peine, car c'est une aubaine que nous vous offrons. Et puisqu'on vous révèle ce pays séduisant, Bayonne vous appelle, répondez-lui présent. Et venez les amis, venez par ici, venez en personne, pour que je vous donne les clés de Bayonne. Bientôt vous aurez compris que c'est le pays où la vie est bonne. Et c'est à Bayonne que vous viendrez toujours, parmi les farandoles où volent les jupons. Le soir on girandole, on danse sur le pont. Et quand on s'abandonne au parfum des liqueurs, on crie vive Bayonne, c'est la vie au grand cœur. Oh, et venez les amis, venez par ici si vous aimez vivre. Vous pourrez me suivre au bord de la Nive et vous connaîtrez enfin le plus beau destin, il en vaut la peine, car c'est une aubaine que nous vous offrons. Et puisqu'on vous révèle ce pays séduisant, Bayonne vous appelle, répondez-lui présent. Et venez les amis, venez par ici, venez en personne, pour que je vous donne les clés de Bayonne. Bientôt vous aurez compris que c'est le pays où la vie est bonne, et c'est à Bayonne que vous viendrez toujours.